E ono male afatausanga ufalipui le tama ita iyo se ramalifa. Ina woye iyo e ina molianga e tolu se lau male ono le ngaoi. Au avea matanga tawhainga luenga o fale tupe le ENZ. E tasi te si male 2 miliona ta lale o whainga le tupe na afia i le ngaoinga. Le asa whaatino i te tono le whatausanga. E tu sai mamau i lumo le whamasinonga. O le masino iu lailu afe se fuluwalu. Te ia o mai le masino nove malua afe lua na whaatino i lea ngaoinga. Na whaalia le fionga le whamasino sinia, ia bui Clarence Nelson, o se ngau inga maoa e lea le te leo se tupe wa afiai i le tala whaasolopito Samoa. E tu sai malemole mau mai le whale tupe, o se i rasa whaaurulu i eile vaenga no nonga tupe le whale tupe ia pia, mai tolus full tolu tangata whainga luenga sai lalo lana vaenga. Mao le soli ngā tū la fono na ia whaatino, o le whaia leo ne te ngā tupe fōwi lalo ni ngō pepelo, ma ia whaamau ni ni pepa whanau se se, e au fie ma pepa mai ofisa whainga luenga le malo mani company se se. O na ia whaia leo ni no ngā tupe i lalo ia ingo se se, ma ave whaamau ni a mai nisi whaululu ngol whale tupe i lalo lana whautuanga. O lo ta ua le whale tupe, o se tangata mata utie le tūlanga tau wha se se. E o mai le taimina ia io i na ia molianga i le masino Februari lua fe lua wha, e le whato e se lava le tamaita i le whale tupe, pe ta mawhai ta tongi sa vae ngā tupe. Na ta ua le whaamasinonga, o se tangata sa ave i le whaatutuanga le whale tupe peitai, ua ia wha o ngā lea tūlanga malona tō mai, e wha lea o ngā ina le whaatutuanga na tu ina tu ia te ia. Ola na ngā o io inga na whaatino, e le ngata wā wha ina le tūlanga le le i le vāo le whale tupe, ma tangata lo wha o ngā ina le tautua le whale tupe, ai mai se le vā mai sia tunu o le Pasifika ma le lalangi, ua no fosala nei o i le whale pui pui tanu malala, mo le ono ma le awhatausanga.